Anya laki din! Minerva, apay di ka kadipay mangan, anyat oras ay nanakaw. Madamdaman to, tatang. Anya, di ka kitmangan, tapnong pakanamad ay anak mo. Madamdaman to, tatang. Ay na, mangan tayo ki din anak ko, tapno adamot di kalanglang ko Madamdama, tatang. Urayak pa iti asawak. Na, apay subwan na kaya tamasapol nga urayan pa lang. Ha? Mangan tayo ki din anak ko. Mangan kayo kit din, tatang. Aggidan kamin tulangan iti asawak, apaman ang makasangpet. Ay na, sigurado ang marabyan manandayay. Kat uray tatang. Apay, nilaang ayal yan raw ti pagtaytaya kan ti lubong mau, ta ultimo ti panangan mau, kat iyoray mo pa ilaan kinkwana. Anya? Mabalim mga umuna kayo amangan, ta marabyan ki nga raw ti asawam. Mangan kayon, tatang. Sumro ka kun iti silid mi. Ay na, napasugnod manay. Talagang arsa kay nga anak ko. Pay, di ka kadipay nangan, bakit? Saan pa'y lakay? Inuray ka. Ay na, nakan kayo kumalatan, bakit? Jakwit intuko ta kaldero. Anya? Kiti sumet. Ay na, maasarak kat nga rod kinitatang. Ibaga nakit din, asika kanulaang aya ti pagtaytayakan ti lubong ko. Ta ultimo ti panangan ko, kat masapol ko nga iuray kan ka. Ay na, angaw na lang siguro yung tatang na ijay. Ay saan? Talaga kit di atil at dildilawon na Ay na, maawatam ka din ni tatang. Awan ti trabaho yu inton bigat saan ka di? Awan bakit? Apag iso, mapantayo man in old house. Panawan tayo ni tatang. Tama ka pa sair no dagduma. Anya, kasimit ni tatang Ay na, jak maanusan ti ugali na. Manakibiyang launay. Alang aro, alawin na Mapantayo bakit? Lakay, awan magayam ti mantika. Anya? Saan tagayam anak kagatang ijitersena? Ingka gatang ijitersena bakit? Anya? Nagadayo mo't ijitersena, lakay. Uray bakit? Anyat orasan nga intun makadano nak. Alauna? Di alas 2 tanton ang mangal daw. Ay, kailambong kan adita pizza ginatang mo. Anyan ti kastoy abiyag. Anya nga Ruth, anusan tan Kat, anya pa niya Wanan Tatang, apeng may sa kayo dito'y balay. Napananda Minerva. Ay na, simro man na ti pakarwan da. Ha? Pimanaw da mo ti dagsapa. Napanday jay old house. Anya? Way nanakaw. Nagpasugnod man nga tan Apay. Anya ayaman ng tinagsakitan tinakam na, tatang. Ay na, ay ayabaklaan mo't amangan, hindi na minsan. Takasanaw, rabein ngam di na kayat timangan. Ay ka, binaybayan nyo ko mga minin, tatang. Kasano ka nakagawa ako ni tikanan may kuma. Masapol nga urayan na kano, asumang pati asawa na, taglang lang da. Anya? Wow, nanakaw. Iswa kinunak nga apay nila ang Leandro aya, ti pagtaytay kan ti lubong na. Ta ultimo panangan na, kit masapol urayan na. Anyan? Wow, nanakaw. Sana na nagsasaw. Kit pimanaw mutlatan, nagdadag sintibadag na ditagdan, iso nga muklatan na sa bali man ng tirig na. Ay, anyan ti kabsat ko aya, talaga anala ka, ngagsakit tinakam na. Ay, naku namon, anak ko.
Iso nga ustula, nga umyan da, may sa balay. Tapno mo na ta, aramidin da. Una, tatang. Ala, baybayan nyo idan. No ija ti kayat da apagyanan. Tapno awan mo't laeng ati konsumisyon nyo. Ay na, pudno mo't gayam tinadamag ko. Api manaw da Minerva diti balayaw. Wan, nabayag mo din, anay na nagsopsoplay. Ani yan, dayjay a Minerva. Saan kat nga agtalinaad ditoy? Tapno adda kumamot ti mangilaba iti kawusyaw. Ay, jakman amo ti dayjay nga anak ko kabagay. Nalabas ti kinarsagid na. Basit labana, agsakit adagos tinagam na ha. Awang nga raw, atiw na pa yan ti ubay nga agpasugnaw. No saan a maigatangan iti ay ayam. Sa anak mo tanagong ti day. Hay, jak amaw. Nasakit siguro para kingkwana niya na ibagak. Iso lagayam. Kay dikit kita di old house. Nakasilaw mag. Kat idi agsapa. Ibagbaga dagiti kaaruba anakita da ida alimbabas. Nagano kano ti imot da. Wow, nasapa da apimanaw. Uray ko mano binagaan ni Leandro ni Minerva. Di na pinanoy-noyan ti asawa na. Hay na, jak amaw ka na kaya nga agasawa ka ba guys? Tagpada ti taray ti panunod da. Noan niya ti imbaga ti maysa, kaya namutin adwa. Di da pampanunutan, no pagimbagan da, wino pakadaksan da ti aramidin da. Ay, aniyan. Nga mala, di ka unay agparikaw. Saan na bali? Taisuda mismo, tinagdisnodo apimanaw. Di mo ida pinapanaw. Makabulan din na palabas. Sibot nagyan da Minerva, jay hold house. Anya, mana? Wen, ading ko. Talaga mo't ngayon papati dan tinagnaud ijayan niya. Nasayahat mo't Tapnawan ti parikot ni tatang. Yung sa bagay mo kidi Tano adada, ay, isukit din ti agadjas iti ugali dagi jay nga agasawa. Ay, sapay agpada ti panagpampanuno dalyan raw kon Minerva. Day tangarod kat, ading ko. Iso ako na ni tatang, akas la agtay-tay kanulaang tilubong da iti tunggal maysa. Kasanun tungay no adamot anak da. Adda nga tamot ti abastoda. Pangalaan da kumangay. Kitsan mo't nga gubobra ni bayaw. Ay ka problema danday ta. Ay ayabak nga min ida. Tako nakasumurot da kuma ije pwesto, di damot kayat. Masapol, kuyugam siguro ida. Ay, salpagkit di Apay, adamot kasta aya. Ultimo je trabaho, masapul agkuyog da. At damoy mana, dalyan raw kan Minerva. Salpagkit di. No siyak ti mauma iti kasjay nga ugali da. Amangan no ibagakpay apag tinalyen da idala angan kadagiti sikit da. Tapno di dag sinsin ha. Ya. Lakay, nabayag tamad gaya mon anagyan dito old house. Ketuan magbakay. Nasurok, may sabulan eh. Umadanin ti bill lakay. Awan ti pagbayad ta. Ha? Wanan niya? Wan, sakit awan pa'y ti bagastan. Ultimo asin kan asukar. Ay sus, naggigid na ibos. Wan nga rod lakay. Awan pa'y mati amok a pangalaan ta. Ay sus. Kasano pa dahi tuyen? Agsublitan ijay balay lakay. Napya ijay, tada ni tatang akatulungan ta, iti amin ang magastos. Anya? Wan, agsublitan ijay balay. Sana bali. Napunasan ti pasugnod ko kini tatang.
Papanam ka di, Manong Marlon. Mapanak ko man di old house. Nga mapag-isumot na nasabat kayo. Papanan yaw. Apa nagado tagiti awit yaw. Agaawid kamin iji balay, Manong. Ha? Agawid kayo? Wan. Apa yung agsubli kayo? Kit pimanaw kayo nga ron. No pimanaw kayo, saan kayo nga agsubsublay? Manong. Wino, awanan ti kanan yaw. Awanan ti pangkusina. Kasta ka day. Sikamat, Manong. Ay na, ading ko. Bayaw. Agbaliw kayo nga minay. Sana nasaya ti arsagid launay. Kaasi kayo lang. Naimbag ita tawan pa iti anak yaw. Kasanungay no da. Kasta kayo latta ka day. Ala, intayo kit din, Manong. Agawid tayon. Apay Marlaon, anya ka diti bagbagam iti kapsat mo. Apay ka ni tatang. Sipod simbang peda, saan mo ta matagtagaray? Saan ngagsasaw? Apay, ada ka diti imbagam. Hamang ano dati nakasakitan tinakim da. Ay na, napaiswan siguro iti imbaga ka nagsublida. Gaputaawanan ti kananda iti old house. Anya, inbagam gamin ti kasta. Uwin tatang, awan mo ti dakas na. Ay na, sika talaga. Amom lagaruday na lalakang agpaspasok no di kapsat mo. Kinarkarong pailaan. Tapnog nakam da tatang. Bayan nyo latan anak ka. Talaga siguro akas jayan ti ugali na. Anak ka, hadala kumaman ti kayat ko nga ibagaking ka. Tatang? Ngam ni sapay ko ma, tadi mo sakitan da ito nga ibagak. Ha? No maminsan, palawaem ko mati panunod kung panakaawat mo. Apay ka di, tatang. Una, tasana nasaya ti pakpakita mo na duma. Adalaan ti basit ang maibagaking ka, agpasugnod ka na dagaos. Tatang? Saan anam na minsan akasta tinapasamak anak ka? Kat saan anasaya at apakasarsaritaam da ita? Apay ngagtakal na ka man ang dake. Apay ka di man rin aya. Ado man ang tiimbagbaga na. Iso ako nak, apag tintinulungan daksamat. La, saan mat siguro akas tabakit? Aging pakikakit din lakay. Ah, Agsubli ta iji old house. Anya, mapantamanin umyan ijay. Wan lakay, tamayat ijay. Maaramid ta amin akay kayat ta. Kat, awan ti ure asino ang makibibiyang kadata. Anya met ninte kastuyin. Alawet, agpakada tapay akin ni tata. Ay, nasaanin lakay. Ha? Uray di ka nagpakpakada. Jema anak, saan ka di nga imbay dito ti kapsat mo kung ti asawa na? Saan matatang? Apay, awan ta ka di ija balayo? Awan nga ro anak ka. Napan ko lain wayway jenwang ka. Ngam di nakasang petak ija balay. Nakapadlak mo tayo. Anyan? Saan daman na nagpakada-kada kayo? Ay, saan nga ro anak ka? Kadyak amaw no sa dino nga ta tinapananda. Ay, naimbag kumaan no saan daan nagpadamot nga agasawa. Day tangarod kahit kaslaawan ti manaknakem da. Ay, anyan aya. Ti kayat da, agsin-sinurot da iti tunggal maysa. Ay, talaga siguro akas ta ti obeng agayat.
No anya ti kayat ti maysa, kayat damutin adwa. Ay anyan, saan dan nga ubing tatang? Gaputa amuda mo ti agayat. Oh, apa nagsarding ka magnabakit? Nalagip ko. Nga awan gayam ti bagas ta iti old house lakay. Manen, Wan, anyang ti kanon ta ijay. Kat awan pa ti kwarta ta paggatang ta. anya? Sa pinakapanaw ta ni Jibalaya. Agsublitan lakay. Manen, Wan, agsublitan ijay. Ngam ti mabisinan tala ang iti old house. anya may ti kastuyan, agsubli-sublita. Uhenin, agsublita lang aro din ni Jibalaya na tatang. Apa nagsubli kayaw, Minerva. Tatang, No pinanawan da kaon, saan kayo ngagsubsublay? Kundi panaw kayaw, agsubli kayo mo ilagayam. ha? Halain yaw, nagitibadbado yaw, kat agnaid kayaw na iya old house. Lakay, kasano na ito yan? Ni tatang matan ti mangibaon ka na ta apumanaw. Siya ka man, bakit? Anya taramiden ta? Agtali na agtalata dito lakay. Ano usan ta ti ungat ni tatang? Anya pa yan, ay. Uwinin, bakit? Taman ni Jibalay mana. Intakitain na Minerva. Ha? Apay ka di? Pumanaw da ko mga rod di Jibalay, di kalman. Nagsubli da di dalan. Nalagip da siguro, nga wanti masangpitan da, kananda di old house. Anya? Uwin manang, naturid da pumanaw. Ngam awan magam ti madadaan na kananda. Anya laki, dinaya da gijay. Ay, jak nga ron maawatan ti ugali dayjay a babae. Grabe, atiw na mo ti agtawan iti 17. Malamanang mapantay jay. Inta-ida kita ay. Kit inta mo lang bagbagaan man. Alam, mabit lang nga ron ading ko tagpelesak, ah. Minerva, Apay ka di manan manong. apa nagsubli kayo? Awan man ti abastoyo, iji old house? Manong, Pudno ka na ading ko. ni manong, tamasapul na pa ilang abaliksan. Ay na ading ko. Agbaliw kamot ko mga minin, ah. Maawatan nyo kumamot ni tatang. Gaputa, mapanon titawin na. Kat sana maliklikan nga adu ti sa una. Manang, Idinto ta sika. Kaububing ang pailaan. Iso nga no, adda ti di mo magustuhan nga ibagana. Ay, pasensya amlatan ah. Di mo tuladan ti asawam a pumanaw dito'y balay. Isumutla adi yung mut kabailan ti sumina iti pagyanan. Numawanan kayo iti abasto, agsubli kayo mutlaang dito'y. O, useless mutlaang. San ka di? Pudno ti imbaga ni Manang Jema, ading ko. Dengga man na imbag day ta. Kit amerisa man na imbag, ading ko. Wen, ading ko. Saan anasaya at ti arsagid unay? Ken maysa, panunutin nyo kumapay ana imbag ti maysa abanag, sakbay nga aramiden nyo. lakay. Naamiris ko dagit imbag bagada manong kan manang itay. Kat husto da. Bakit? Kanayon da nga ibaga, asaan anasaya at ti arsagid launay.
Katuan mo, agpaiso. Wen nga ro, bakit? Oras siya. Mababay na kami laing. Kaputa, pinanpanuynuyan kay ti amin akayat mo. Lakay, mabain na ka makisarita kin ni tatang. Ay na, iturturod mo na bakit? Lipati mo tibain mo. Ta, agkid daw ka kay di pa makawan. Ingkan. Ay, nasaya at mo, tanagbalbaliw ti anak mo. Wen mait ka ba, guys? Kaasi na. Impangag na, nagiti pamagbaga, nagiti kakabsat na. Nasaya at ano kasta. Tano kas jay da kanayon, awan ti mapasamak iti biyag da. Ay, wen nga raw ka ba, guys? Ka, mati ka di ti asawa na, nagbalbaliw mo tan. Wen mait, obserbara, kaslamayak mo tayo. Nasaya at angarod ka ba, guys? Wen ka ba, guys? Ta isupay anak say a konsumisyaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.